igitutu cyo guhindagurika. Wewe uri umwizigirwa, urunganwe rubisurundi. Muri wewe nta gitutu cyo guhindagurika. Turashobora kwisubiramo kandi kurunganwe rubisurundi. Muri wewe nta gitutu cyo guhindagurika. Amaso yanjye yarabibonye, amatwi yanjye yarabyiyumviye, amaboko yanjye yarabikoze. Ndashinga intara byo niboneye, we urangwa kugira neza. Mfite amaso yanjye yarabibonye, haleluya. Amatwi yanjye yarabyiyumviye, amaboko yanjye yarabikoze. N'uyu munsi ndashika ibyo niboneye, we urangwa kugira neza. Uhereye kera hari amakuru menshi mfise, mfise amakuru menshi, mfise amakuru menshi yuko uhereye atawakwizeye, wamaramaje uwo kwizerwa mwami. Aronse amakuru menshi nkanje, mfise amakuru menshi yuko uhereye keraho atawakwizeye, wamaramaje, haleluya. Tusemerere amaso yanjye amatwi yanjye yarabyiyumviye, amaboko yanjye yarabikoze. Ndashinga intahe, we urangwa tuta amaso yanjye yarabibonye, amatwi yanjye yarabyiyumviye, amaboko yanjye yarabikoze. Ndashima ibyo niboneye, haleluya. Uwo mwami ni umwizigirwa, ijambo ryiwe ryose turashobora kumurambura ibiganza umwami. Mwizigirwa, umwizigirwa, ijambo ryawe, ijambo ryawe, umwizigirwa, ijambo ryawe. Turashobora kubisemerera, uri umwizigirwa. Ijambo ryawe, ijambo
amaso yanjye amaso amaboko yarabikoze ko ndashingira ibyo niboneye urangwa no kugira twese tuti amaso yanje kamo amaso yanje yarabibonye amatwi yanje yarabyiyumviye amaboko yanje yarabikoze ko shinga ibyo ni we urangwa nyemerera tusemerere ababibonye amaso yanje hari n'ibindi ugiye gukorako ntugiye gushinga inaha ya Aburahamu ugiye gushinga inaha iwawe ibyo wikorakoreyeko ntabwo murenze ijwi ryawe ngaho amaso yawe amaso hari ibyo wabonye n'ibyo ariko Imana ntiraheza uyu mugoroba yashobora kuba data inoubliable ntibagirwa yarabikoze ko yashinga inaha nibuka ibyishimo n'umuziki ucereza amaso yanjye amaboko ndashinga inaha we urangwa amashyi n'impundu kuri uwo mwami n'umwizigirwa niba hari ikintu nkunda nkunze kubarira madamu ko nkunda ubwiza bw'Imana niko nzogukunda ahari ubwiza bw'Imana nta shari rihaba nta competition iba nta gusunikana guharira biroroshe kwihana biroroshe gushigikirana biroroshe ndifuriza umuntu umwanya tugiye kuba n'umwanya ngiye kuvuga ubujanye no kuba mu bwiza bwiwe nta kinezera nk'ubwiza bwiwe nta kinezera nk'ubwiza bwawe bwawe nta kinezera
mu bwiza bwawe sinihuta kuva uri ndi hano kubwawe mwami ndagomba kukubona ndagomba kukumenya nyobora untwaraho ugomba ntakinezera kandi uti ntakinezera nk'ubwiza bwawe ntakinezera nk'ubwiza bwawe sinihuta kuva uri ndi hano ndagomba kukubona ndagomba kukumenya kandi unyobore ntwara ugomba bwawe haleluya katwongera tubivuge kandi ntakinezera ndagomba kukumenya birusha birenze cyane untwara ugomba ndakwiyeguriye ndakwihaye wese nagomba uvuge ngo ndakwihaye uyu mugoroba mana ibyo kuba umukizwa yigirisha ibyo kuba umukizwa ari superficiel ibyo gukurikira abandi si ibyane umugabane wanje mwami nuko ncika inyego yawe nuko ncika igikoresho cy'icyubahiro cyejejwe ndagomba aho uri hose abari imbere abari inyuma tuvuga iryo jambo rivuye mu mutima shataramare umubiri wanjye akanwa kanjye ibyiyumviro byanje ubuandonesa bwanje urugo rwanje
kwiyakirako umubiri wawe ndakwihaye undutira nishihaze icyo nsaba uhoraho ni kimwe icyo nzora nitwararika umunsi umwe imbere yawe undutira nyinshi mu bindi y'umugoroba icyo nsaba uhoraho ni kimwe ngomba kuba ku birenge byawe ngomba kuba kuri Mana nigumire ngomba kuba uri Yesu twese tuti umunsi umwe imbere yawe undutira icyo nsaba uhoraho ni iki kimwe nicyo nzora nitwararika twongere tubisemerere umunsi umwe ora nibaza icyo Dawidi yarahejeje kubona mu munsi umwe gusa kimwibagiza iby'ubwami by'ubutunzi icyo nsaba icyo nzohora ngomba kuba ku birenge byawe ngomba kuba nk'uri ku birenge byawe kandi ngomba kuba nk'uri Yesu ngomba kuba ku birenge byawe nigumire
amarira y'urukundo rwawe yuzuza umunezero w'agakiza Numucumbira kandi mwami numvise ucumbira nusura amarira y'urukundo rwawe yuzuza umunezero w'agakiza ngomba kuba ku birenge byawe kumva ubimubarira ngomba kuba ku birenge byawe ngomba kuba ku birenge byawe tuti nigumire ku birenge byawe nagomba tuvugira ijambo ngumbirane n'umukunzi wanjye ngumbirane n'umukunzi wanje ngumbirane n'umuremyi wanjye ngumbirane n'umuremyi wanje ngumbirane n'uwacunguye ngumbirane n'uwacunguye ngomba kuba ngomba kuba ku birenge byawe nigumire 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 ku birenge byawe vuga ko kaja nigumire nigumire ku birenge byawe nigumire mwana wanjye nigumire ku birenge byawe suka umuriro wamwe suka umuriro wamwe hari abamaze kuwuhonjako hari amaze gutaka umuriro wamwemuye niwaba uri kuratura iryo jambo n'uyu munsi yongera adomeke kandi suka sheprarabashika suka ongera wuzuze suka suka Yerebosha, taramaro. hari abantu bariko barakora uko bariko barakora icyo wari ubuze wari umuriro wa mpwemu yera warakomeretse byarase kukira icyo wari ubuze wari umuriro wa mpwemu yera wongera gukorera muri wewe ukakwibutsa ko mwemu twahawe uwo mwemu araduha urukundo rw'Imana ahubwo narwo ruraharira suka suka shiparane hey hey suka suka wongera wuzuze wongera ubatize wongera wuzuze wongera
kugezaho ndengerwa, kugezaho ndengerwa, kugezaho nongera kwaka, kugezaho nongera kuzura isati ry'ubutumwa, isati ry'iby'Imana. Tuti kugeza ubwiza bwawe, ubwiza bwawe, ubwiza bwawe, ubwiza bwawe Mana bwuzure, ubwiza bwawe, ubwiza bwawe Mana bwuzuriye iyacitse ingoro, ubwiza bwawe Mana bugendera uwo wese ari ngaha, ubwiza bwawe Mana bwongere kuzura uwo wese, uwo wahagurukije, uwo watoranije agukorere yuzuye umuriro n'ubwiza bwawe, uwo atarabimenya Mana uyu mugoroba bwawe Mwami Mana, ubu munsi uw'ijoro ry'intibagirwa, aho ubwiza bwawe Mana, ubwiza bwawe, ubwiza bwawe Mana we, ugomba kuba ku birenge byawe, nigumire ugomba kuba kurima. Nta n'umwe Mwami, Yohana igihe yabibona wewe ngo yikubise hasi nk'upfuye. Abo mu isezerano rya kera babubonye bo bifuka mu maso. Pawulo nawe avuga ngo ndazi umuntu namba yari mu mubiri ntabyonzi, namba atari mu mubiri ntabyonzi, ngo ariko iconzi nuko yigiye mu ijuru rya gatatu, ngo abona ibyo umuntu atobona, ibyo umuntu atemerewe. Natwe uyu mugoroba, natwe uyu mugoroba Mana turagomba kudutwara tukabona ibyo Mwami, tukabona ibyo umuntu atobona n'amaso y'umubiri. Kure cane Mana, kure cane Mana, kure cane haleluya. Muri kano gahwekere muri kano gahwekere ndabinginze kubw'imbabazi z'Imana. Ndibuka umunsi umwe nagwara kenshi estoma, nagwara kenshi umutwe igihande kimwe, nari ngwara angine yisubiriza. Ariko umunsi umwe ndi mu munsi nk'uyu, ndi umwanya nk'uyu wo guhimbaza no gutazira, numva no kwibagira iby'abaririmbyi barimwo nanje nkibera ahandi. Numva Yesaya 53 nk'uko turiko turaharira n'Imana, ndavuga ati vyakweri rirya jambo niryo mu mishishagu yawe twahawe no gukira ingwara. Numva Mwema aransubije ati ego nivyo. Ndavuga ati agasangwa arivyo, nubwo atafishe umwanya twarimo louange na adoration, tafishe agerizo yari ihari. Numva ndiko ndabwira Mwema niba arivyo
ndagushima ko iyo estoma ko kuribwa kwa makuza angine yamiza na wa mutwe ko ntazosubira kubibona. Shatse kuvuga iki muri uyu mwanya, muri kano gahweke? ureke Mwema akora icyo agomba gukora kuri we. Va. Imana yo muri Bibiliya iri ngaha. 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 Imana ikiza iri ngaha. Itwaje kushengerera umupfumu. No, 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 no. Le Dieu qui guérit est présent ici. Shama, il est présent. Imana yo muri Bibiliya ikiza ibikomere iri ngaha. Imana yo muri Bibiliya iharira iri ngaha. Imana yo muri Bibiliya yongera kugumbira abayo iri ngaha. Imana yo muri Bibiliya iri ngaha kuri iki kibuga. Get ready. Get ready. Itegure. Itegure. Waguhaye invitation ari ngaha. Waguhaye invitation ari ngaha. Waguhaye invitation ari ngaha. Uyu mugoroba hari ba Paulo bagiye kuvuka. Hari ba Paulo bagiye kuvuka. Ntiwaruzi ibyo urimo. Ntiwaruzi ibyo urimo. Ntiwaruzi ibyo urimo. Ariko hari abagiye kuvukira ngaha. Kandi bazitoma ibikoresho by'icyubahiro mu bwami bw'Imana. Witegure. Ndabyumva. 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 Waruzi ko Imana itoguharira. Imana itanga imbabazi. Yihuta kugira akagongwe. Iri muri kino kibanza. Ndiko ndumva ubushobozi buremereye. Ndiko ndumva ubushobozi buremereye. Ndiko ndumva ubushobozi buremereye. Hari restauration idasanzwe. Hari restauration, hari ukunagurwa. Hari ukunagurwa. Hari ukunagurwa. Ndabibutse ko uwo twaje gushengerera ni umuremyi w'ijuru n'isi. Uyaserutse. Uwo yaserutse. Hari uguhinda agashitsi. Hari uguhinda agashitsi. Imisozi iramwumvira. Ibiyaga biramwumvira. Ikintu cyose kiramwumvira. N'uyu mugoroba. Gumbira, gumbira. Mpemu yera gumbira. Gumbira, 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 gumbira. Gumbira uwo wese akunyotewe. Gumbira uwo wese akwiteze. Gumbira uwo wese Mana. Gumbira uwo wese ari umunyedini. Gumbira uwo wese Mana. Umuriro wari wakamye. Umuriro wari wazimye. Inyota yari yaheze. Ongera ugumbire. Ongera ugumbire. Ongera ugumbire.
ongera ugumbire, ongera ugumbire, ongera ugumbire, ongera ugumbire. Ukuboko kuhoraho si kugufi ngo kunanirwe no gukora. Ndavuze ngo akugumbire aho uri, ndavuze ngo akugumbire aho uri, atari iby'igikizwa, akugumbire mu buryo buri supernatural, akugumbire mu buryo buri surnaturel, akwemeza iby'ibyaha, akwemeza urukundo rwiwe, akwemeza amahoro yiwe, akwemeza urukundo. Reçois au nom de Jésus, akira mu izina rya Yesu, akira mu izina rya Yesu, akira ubuntu budasanzwe umugoroba, akira. tutari bwabone. Urashobora kumubwira agutwara ahagomba, agutwara ahagomba. Ndasubiyemo iri jambo mwemu yaribwiye ndiko ndasenga. Le Dieu de la Bible est présent. Imana yayindi yo kuri Bibiliya yo dusoma, iyo benshi basoma umengo harabaye, iri hano muri kino kibanza, iri hano muri kino kibanza, iri hano muri kino kibanza. Yagutumiye, 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 kandi akugumire, akugumire.
twese kure cyane mbona iby'umuntu tubona kure cyane numva iby'amabanga yawe egome nakurekuriye. Hari abantu bagomba dufatana urwo rugendo kure cyane mbona iby'umuntu tubona kure cyane kure cyane numva iby'amabanga yawe egome nakurekuriye. Kure Yesu kure cyane kuruta cyagiye nakwizerera ko mwami kure cyane kure cyane numva iby'amabanga iby'amabanga yawe egome egome ndakurekuriye abanyotewe basemerere kure kure cyane mbona iby'umuntu tubona kure kure cyane numva iby'amabanga yawe mana yumva iby'amabanga yawe mwemerere yego egome ndakurekuriye tuti kure 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 cyane shatana bahane mbona iby'umuntu tubona kure cyane kure cyane oh yumva iby'amabanga ibyo Dawidi yavuze ngo naranezerewe igihe bambwira ngo nje mu ngoro yawe mpora nibaza n'igiki yabonye cyamunezereye. Ndasenga uyu mugoroba nawe ukibone kure cyane katarabo mbona iby'umuntu tubona kure kure cyane numva iby'amabanga iby'amabanga yawe egome egome haleluya kure kure cyane shekarabayire hano kure cyane kure cyane numva iby'amabanga yawe iby'amabanga yawe nakwemereye egome nakurekuriye nakurekuriye ndakurekuriye nakwemereye mwamika ndakurekuriye nakwemereye ndakurekuriye nakurekuriye ndakurekuriye Yesu we ndakurekuriye nakwemereye kandi Yesu nongeye gutarika ibiganza imbere y'intebe yawe y'icyubahiro nakurekuriye 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 aya mashina y'abakurekuriye aya n'abakwemereye mana nabemeye kuba nka za ndogoba ya ndogoba ugenderako ya ndogoba ukoresha atakaparato erepetetele nakwemereye nakwemereye nakurekuriye ndagomba tubwira ijambo ego
umutima
umutima wawe mana afise tugomba kumenya inkomezi ziwe, tumenye icyatumye adukunda, tumenye icyamutumye uyu munsi wowe warakijijwe, uyu munsi hari ibyo yakurenganije. Nagomba ko tumenya koko niyo mpamvu yatumye aduhamagara uyu mugoroba twongere tuyimenye. Ukanyigura menye inkomezi zawe, menye icyatumye unkunda, menye icyatumye umvira, ukanyigura menye inkomezi zawe, menye icyatumye unkunda, menye icyatumye umvira, ukanyigura menye inkomezi zawe, menye icyatumye umvira, harabaya semerera menye inkomezi, menye icyatumye unkunda, wewe menye inkomezi, menye uburebure, menye ubwaguke, menye amajyepfo urukundo rwawe, menye icyo ugomeko, menye ubwishyu bw'urukundo nkunda, wewe gusa dusemerere Yesu, wewe wacunguye,
menshi umwami. ndaguhimbaza umwami. birabisikanya kubw'ububasha bwawe uhoraho ibihe byose reka natwe abo yaremye tuvuge ngo ndaguhimbaza ndaguhimbaza mwami w'abami urabereye icyubahiro cyose ndaguhimbaza ndaguhimbaza mwami w'abami urabereye icyubahiro cyose ibyaremwe byose haleluya biguhanga amaso mubigaburiri byo kurya umuremyi wa byose twese hamwe intare zose naho zikomeye mwami wanje zironka wazihaye umuremyi wa byose ndaguhimbaza abaje guhimbaza twese ibiganza byacu hejuru haleluya urabereye
Mana Ndaguhimbaza. ndaguhimbaza Mwami w'abami urabereye